나서 상만라 됐을때 한 다른 쇼게 가지고 단다 촉대니 도스니 치머레 단다 촉대 숨바디 디체도 다리 topic the blood circulatory system and its disorder na shara thanda de di jushi di kana sungshe na ngi di doctor Tenzin Yeshi la dala da ne re ani thanda to sipe ra rolla la shue de manzo anda de thudin le gong gi sungde gi le shi ra integration program di wa la thanda nga chilu gi member ta me shap nam la nanda sorry pe pe gi sorry pa ngo de na ya de antine shi nge ta tanda de pelu gi sorry pe member namlan tanda chilu gi thone to sin ngo de na ya de gazin chin da ni ba na la session shi ni ma chi che an sumba chin da shi ba ta chin da nga ba na nga so ta second wave ki king gi mangbo che thela cha che nga ti cho to ma ta tarin chin da thupa di so de ta ni ma shi ba di to cha de ra di chi de nga basic da waje tanda nga zo chilu gi thone de ne khasa nga zo mangbo chi do sa re session chung to taran shogi ni chi chupshi do sa ra tanda de session chung nga do sta da ti chi de ga dorla gi tanda nga zo de sok ja na nge mang che da sorry be member kashi da +2 science chi kyo yore ine ya +2 science me ba chi da ne sorry ba ra na sha ja chu nge de yora ti chi de ga ne na o kep chung de nga zo inde da cha de gi participant ki Tine tanda nga zu dodo Tenzin Yeshi la ngoto dodo shubai na dodo Tenzin Yeshi la tanda kiesa ta ani tsalong chisa di lada la dos chagido an tine shirim gi tanda ma rim lopting di TCV lada TCV ne che tine zinda thupa ne chungi bato da ting rim gi lopting di TCV salikwe ne dos ne tuena sha an tine tanda mengi tanda lopchong di MBBS की डिग्री दी तंदा IGMC शिमला ने तोक्सिनी में की तंदा MBBS की डिग्री दी तोक्सिनी लोचों लोकते नाशरा तिने तंदा नितों चुपके ने चिने तंदा ट्रेडिंग लेगों की ख्याबको मेंगा नाला तोक्सिनी मेंबे चले नांगशिमबचे अनि तंदे चला था लद्दाख सोनामलिंगी तंदा Tibetan Primary Health Care Center नालोला अनि अंत तोक्सिनी डॉक्टर्स मेंबे आगची Odos chale na che and de chale ta chidang covid ki tanda ke chene sane la ne ba da de mang bu yor de ne nga zu ti le si ti ke chen bu da ani ti thol la tanda to chene thunye che bu she che to si phe na yore ani to Tenzin Yeshi la thu chi she shu da ta an thari tanda ju shi da de be ki the blood circulatory system ta gi khurju ki chele ta ti ki ni Dida debe ki ani kangi karkari nguyo me watin sutalan dola la to cinema to kozo naro na sin shui dola sungi na ran ye tene presentation de ma tangi chin Lesson. Lesson tu china Tongtila ani amji samjila zebe ani mezigangi kyapko amji sola samji tashli shui ani ta tharinga mazugi ani chushi the introduction to blood circulatory system and its disorder rera ani ta thanda mazugi dinanglo la ani topic mangbuchi ani cover shire ani thangbu di ani the introduction ani dinanglo la ani blood circulatory system nanglo la ani cell no good I'm just the slide next down ani dinanglo la ani ngazu topic ani khari yun na thangbo dila ani introduction rera but blood circulatory system na khari la lai yume chik and di chela ani blood circulatory system di ani ngara zo shin go khari chin ke chimbo yime da ani circulatory system di khari la pheche yo tha ani ngazu gi circulatory system nanglo la blood cell khari yume da ani blood cell din zo gi ni la khari chi gi yume ani ngazu gi ani plasma da serum ni gi parula ani difference khari yume da ani kisi ani blood circulatory system din zo la ni kisi kyen ro chungwai na ani naza khari yume di ko la ni ta thanda ngazu gi tharing jushi ni zo di din zo re shwe la ani thanda blood circulatory system la sambala ani khari sugor na dinanglo la ani ngazu gi blood tha da ani blood vessels tha thusa gi cha di sugor ra ani ngazu gi ani tha gi ni kha sugor la na ngazu gi subu nanglo la yewe ni the carbon dioxide yura deoxygenated blood leire di ni ngazu gi subu cha she khangsa ni lenche ni na te ani thanda ngazu circulatory system gi la ga chi chi dikhal na
chagi che ni ngazu supu nanglo gi ni waste product yura da ma go ya waste product zo chilo tuen da chilo ne ngazu gi ni oxygen re ani seju khari go ya ani supu la te sa di yura ani ngazu blood nanglo la oxygen di carry chi wo re shei ta ngazu gi ni ta supu ngazu gi mi ta thangbo jik da healthy mi adults ta ngazu gi mi thangbo jik la chen bai na ni ta ngazu gi supu nanglo gi ani jize le pe we ni blood di khagas ko la na tha di ani 7 to 8% ngazu gi supu nanglo gi ani jize di ani ngazu gi tha di re ani 5 liter tha di re shera ani blood nanglo la ani ngazu gi ta cell re ani component mangbo ji gi re ani di nanglo la khadi chu ko la na RBC, WBC, platelet and plasma lan chu ko ra ani ta ngazu gi blood khorang nanglo la ani khadi yer la na ngazu ta khisi injury to chungwai na ngazu ta kyun ro chungwai na ni ngazu tha thyen ba ma do se wai na ngazu tha thyen du sa ba la tha di ka thye gi ni niba chi ani ngara so tha nanglo khorang la ani di niba di yor ra ani di ni khara intrinsic factor la ni mangpo chi gyo de odi gi kembe ani ngazu ngara so tha nanglo so gi ni tha ka da din gi niba yor de shwe ra ta ngazu ani thangbu di ta di red blood cell ta tha nanglo la ngazu gi ta cell mangbo ji gyur ra ani thangbo di ni red blood cell kang la shwe ra ani red blood cell la ngazu gi ni mang sha jik ta ngazu nam gi du lab test chi du sam bana RBC la ni li ra ani red blood cell la ya erythrocyte bi la ore shwe ra ta ngazu gi red blood cell gi ni la ga khe che she ji khal ra ngazu gi ta supu nanglo gi hemoglobin yura ani hemoglobin di ni supu nanglo la ani pha chu ta ngara supu gi yela khari la ta tha go du sam bana hemoglobin di केसिसु छाइ दु हिमोग्लोबिन दि ngaju gi RBC gi subu chashi khangza lat pa sutang go re shera ani ta ngaju gi red blood cell di ni ngaju gi ta ngaju gi ni ta di shape ji gyora so ta di in by concave re shera ani ta ngaju gi ni kyundo ta ngaju health ngaju gi phume healthy ji la chen bai na red blood cell gi ni ngaju gi ta thanga di khaju kolna 4.2 to 5.4 million cells per microliter odi ani phume ani healthy yimbaina ani dinanglo la RBC dikas korra ani phula ani khajus korla 4.7 to 6.1 million per microliter digas kore shera ani thanda ngaju di RBC di ni ta saja ngaju gi ta thor du zampala RBC di mang to kore di khalna ngaju gi ta saja thor du zampala ani oxygen di lungi nanglo la oxygen di nyung du zampala ani supu nanglo gi oxygen di ma go ranga jota oxygen ma go du zampala supu su nanglo la khari la na ni oxygen nyung thadu zampala ni ngara jogi kidney ta khema ne ni ngajo hormone chik tyong go re dila khalen na erythropoietin hormone ani erythropoietin hormone di ani ta ngajo saja tho du zampala oxygen nyung du ani kidney gi erythropoietin hormone di mangbo tyun che and di hormone di gi ani ngajo nanglo la RBC red blood cell di mang so re shera ani ta normal ta ngaju gi kya phojila chumbai na normal hemoglobin dikhajela na 15 gram per deciliter and magic la chumbai na 14 gram per deciliter chadi re ani thanda RBC gi ni ta ngaju gi lifespan leira ani khorang gi ni ta so gi ni nima dikhajus lana kya da nishu chadi re 120 days chadi ra ani RBC di ni nima kya da nishu simsa shula ni RBC di ni ngaju gi spleen nanglo do che and di ni RBC di mya cha to re ani ngaju gi ta RBC di ni maturation di chalo yakbo yongwa chi tu ani vitamin B12 da folic acid di pe kichumbu cha di yu she ani niwa di in white blood cell the white blood cell la chapala ani WBC leira and di ngaju gi ani leukocyte bi shugo re ani the white blood cell gi ani naga chi ji khalna ngaju subu nanglo la ta in chilo ni ngaju gi ta bacteria re virus re ani protozoa ta ngaju gi di budin de mangbo ji chilo ni ngaju la ta naza mangbo ji jungdu champala naza dinjo ne kyap thuwela ani ngaju gi WBC gi ani roba chi borra ani ngaju ta subu nanglo la defense mechanism do ji ani ngaju WBC gi ani roba chi borra shei ani ta WBC gi ani ngaju gi ta normal count chi gira odi 7000 per microliter rera yang mena ni 4000 range dikhalla na 4000 to 11000 per millimeter cube and WBC gi ni range di digas kore shei
the WBC la yang ngazu gi ewa ngas yura ani WBC di ri khalna eosinophil neutrophil basophil monocyte lymphocyte ani ani ngazu gi ewa che yura ani di ni khalna the WBC khorang gi nanglo la ani nucleus tik da intanda di nanglo la ngopo tik da odi nucleus re ra ani nucleus ani so lob la pe ani khashi la ni yure khashi la sum yure khashi la shinga thuks indi the lob lepi wen ngazu gi WBC di eosinophil neutrophil basophil monocyte lymphocyte la ne chin ge wa che ra an di nanglo la yang granulocyte da a granulocyte la ni yure ani granulocyte la champala nanglo la ni ngazu gi the cell nanglo gi thanda cytoplasm da dan thanda chunda singya chi gyo di odi nanglo la khisi yang umbu chinji dot den de yo na di la granulocyte le re ani di me wa na a granulocyte le ra ta thanda ngazu granulocyte nanglo la khari chu na eosinophil neutrophil basophil disum de ene ngazu gi granulocyte nang chuore ani a granulocyte nang la monocyte da lymphocyte ni chuore ta ngazu ta WBC nang la dinde khora zo da yewa ngas chi du chambal nang mangshu dikhalna neutrophil 62% di neutrophil chai radi chelani ngazu gi lymphocyte 30% in the dol chai re ani koran su gi ta leka khechi shu di ngazu gi ni sopu nanglo la ani infection khari chungwai ne bacteria imbai ne virus imbai ne protozoa khunzo gi ta ngazu sopu nang infection khari chungwai ne ani ngara zu sopu gi ta immunity le da ngazu ngara zu sopu nanglo la antibody produce che gi nuba ji gi ra odin zu chasang ngazu gi ta WBC din zu gi gyu ani antibody din zu khunzo gi suye ani ngazu gi ani sopu nanglo la ani kisi ta virus bacteria protozoa din zu gi infection din de chungwa na ngazu sopu gi ani phala jing thue gi nuba ji yu ran din nuba din zu chasa an WBC gi ngazu la ani suye tu chu re she ta sumba di ani platelet cha du ra ani platelet la ani ngazu gi ani thrombocytes bile re ani ta ngazu ta kisi ngazu la ta nugyo din de chungwai na ngazu gi ta tha blood loss mangko tha ma du syo indi chiwai na di ni ngazu gi ta tha ka chi tu platelet ki ni ngazu lo rokpa chi wore and di nanglo la ya ngazu gi ni coagulation pathway li ra di nanglo la ya ngazu khai lana ta thanda ngazu blood nanglo la clotting factor la chambana and tha ka gi niba jigura clotting factor dinzo ani ngazo ta platelet ki ani rokba chijan dinzo gi gyu jen ngazo ani chaga ta dinde la pen to re shira ta dinanglo la ani ngazo gi chik jigura hemostasis la chambala khal la ta ngazo khadu ta ngara la ani kani ta ngara negen ro khadi chungwai ne tha do thuen de chidu chambala ani ngara ta supu nanglo gi ni so gi supu nanglo gi ni mechanism ta ngazo kani khari chungwai ne ani supu so nanglo la ni nupa ji gi du chambala ani ngazo ta platelet himbai ne re changme gi ne ngazo ta changme nyam to zom che ani tha ani ngazo ka gi nupa ji gi ra ani di de ga chidang dila ani hemostasis la ni shugo re shwela ta hemostasis nanglo la ya ngazo gi ta phangring sing ani di re step sum syura di nanglo la kha chu lan thangshwe di vasoconstriction re niwa di platelet plaque formation sumba di ani blood coagulation nanglo la ani ngazu gi fibrin na ji gi re odi so re shera blood coagulation nanglo la tadanda vasoconstriction di ani thangbo di ngazu la ta supu nanglo la khari ta injury khari chungwai le ngazu ta negen khari chungwai ne ta bai ne re amna ta su ma do su ani sha re yo ai na ani thangshwe di ngazu gi tha gyu se gi vessel din zo thola de zabala ani ngazu supu su gi ni ta dilani defense mechanism ji gyu de zambala khaji lana ngazu gi blood vessel din zo su constrict chi ra ni constrict chi ne ni tha di kawo re shera ta kisi di ma chu wai na ani gi wa dikhalna platelet ka ji aggregation ta platelet din zo ani ngazu gi ta khal ma se wai ne de la ni platelet chasang pha ji to che ni phaila tha di kawo ra di la ni primary hemostasis lan shugo re platelet din zo ani tha di sa ma su se de la dre che ani phaila tha di kawai na
the line platelet aggregation and the primary hemostasis la ni shugorra secondary hemostasis la tu zambala di nanglo la ta mazugi the clotting supu nanglo la clotting factor chungi yura din chu chasang nyamdo laga chi ja ni mazugi ni ta the bleeding stop chiwaina and the secondary hemostasis la ni shugorre and secondary hemostasis pura nanglo la ya intrinsic pathway da extrinsic pathway la ni loga chigura ani ngazogi intrinsic pathway dinanglo la ani factor 12 chugore factor 11 factor 9 chugore in factor 10 di ini intrinsic da extrinsic pura ni ka nyam do la dom chen factor 10 di chagora ta ngazo din factor 10 di ini activate chisa shula ni prothrombin nan sigure prothrombin digi ni thrombin su ani thrombin digi ni fibrinogen ani fibrin nan ni ngazo gi ta fibrin digi ni ngazo tha di ta ka gore shera ta ngazo tha ka du chambala ani ngazo gi ta gyunim shisu shuena step sum sura step bhango di ni vessel khorang so ni constrict cheche vasoconstriction leide niwa dila primary hemostasis din nanglo la ngazo gi platelet cha ani phai tha di sala zom che ani khunzu gi tha di ka gore di mewaina ani sumba dilani secondary hemostasis and din anglo la ngazugi fibrin di for sogore shei ta thanda din anglo la slide nanglo khem bindu thanda serum da plasma lana ni tingi gi parula ani ngazugi difference di ta khadla na plasma la du sambala ngazugi blood nanglo la ta tingi ni blood nanglo cell rbc wbc platelet ta du samma zom dira ni kha nanglo la ta ngazugi blood cell du chachang pi waina and di sangma hagyo jigira ta odila nganzu khalilana ni plasma la ni shuwora ani plasma nanglo la ni protein mangu chigiyo de albumin globulin ani fibrinogen din sangma pi waina and dila ngazugi serum la ni shugore shera ani ta thanda ngazugi rbc red blood cell ani red blood cell la ani ta red blood cell da dewe ani nasa khari yume ani tikola shera and thango di ani anemia la tsamba ngazu subu nanglo la ani hemoglobin nyung tha che ani anemia di chungore ani anemia la ya yewa che ra yewa thangpo di khalena ngazu anemia ani swingi gi ta naza de swingi gi ani cause la base ne ngazu gi anemia la ni yewa che ra ni cause la base che wa na anemia nanglo la ani aplastic anemia yure megaloblastic anemia hemolytic anemia ani blood loss anemia pernicious anemia iron deficiency anemia la ni indichigure ta thanda ngazugi ani ya anemia niwa di ni kharila yewa shela na ni ngazugi ta rbc khorangi ni chilo gi ta thongdang ji yura rbc khorangi ni chele rbc khorangi size la pewe yamina ni chondo la pewe ni ngazugi ni anemia la ni ya yewa shela dina la ni sum chi yura ni macrocytic anemia la champala ngazugi rbc ta red blood cell gi ni size di ni increase sai re shera ani dinanglo la ta ngazugi mchc la ni chigyore mcv la champala mean corpuscular volume leira di khalna rbc khorangi ni ta size di chembo chane ta khare volume di manga chagore shera ani mchc la champala rbc chig nanglo la ni hemoglobin khaju yume mean corpuscular hemoglobin concentration la gore ani thanda macrocytic anemia nanglo la ngazugi rbc gi size di shel du zanbala ani mcv di increase chagore mchc di normal chagora ani macrocytic anemia di ani khari khafal yulna ngazugi vitamin b12 deficiency yamina folic acid deficiency yamina ngazugi ta subu nanglo la tha ni ta bedro tha mangko loss chawana ani post hemorrhage tha loss chisa wishula ni ngazo macrocytic anemia na gi ngai rishwera microcytic anemia la yawangi chire microcytic hypochromic microcytic normochromic hypochromic la champala ngazo gi ta rbc sai microcytic la champala rbc di chinju chaira ni hypochromic la champala rbc khorangi ni chondo jira odi ni ta yene ngo rbc chondo di maura ni maudi nyunga chayo na hypochromic la gore and dinangrola ni mcv da mcsc ni ga nyung ru chare shera ani microcytic normochromic la chambala rbc gen size di ni chunju chare ni ta chondo di rangja da mau rangja andi nangrola ni mcv da mchc yangmena normal in si re yangmena ni mcv di nyunga chayo si re ni di microcytic anemia de khawal yulna iron deficiency anemia thalassemia spherocytosis
dinzo sum nang lo la microcytic anemia yore shera ani sumba dikhala normocytic anemia normocytic normochromic anemia le ra di nang lo la RBC gi ani ta size ta ani RBC gi ani ngam chondo ni ka normal re rai ani di ni MCV da MCSC ni ga di nang lo la MCV MCSC sang normal tungi re anti kha le na aplastic anemia ani chronic renal failure hemolytic anemia ani di thanda anemia din zo ani che so ta ni khali ga lem disease da do shi ta sumba di khal na nga zo ki anemia di ni base chasa di ani mild moderate severe ni severity ta anemia di shina sale le pe ni za che jung le pe ni yawa che ri shwen da mild moderate severe lendra ni ta thanda nga zo ki anemia de ta tu zambala khawal ta gol na ni lower palpebral conjunctival ira mi wadla ta the big ratio any anemia conjunctival leader di lan ta di chago ratio ani diagnosis chi zambala ta thangbu dile aplastic anemia kong shweda aplastic anemia la zambala nga gi ta bone marrow gi ni ta nga gi bone marrow ni RBC WBC platelet chasang ani bone marrow ni chungor bone marrow nang lo chungor ra inten zambala aplastic anemia la zambala bone marrow nang lo la ni tangi de chungche ani nga gi RBC dinzo tuen tu wo mare RBC yakbu chin se tu wo marra ni suzo supu le pa go le pe RBC di yakbu se tu wo mare ani di ni kyasang ma chu di nga gi ta cause di ha ko tu wo mare ra ani shimba ni khachi ratio na ani nga gi ta cancer nga gi ta tene ga ji ni neba din chu nang lo la ani radiation da chemotherapy radiotherapy da chemotherapy tang du zambala di kem be ni bone marrow la ni nyu chung che bone marrow ge ni RBC tuen tu wo ma ra RBC chu ko ma de WBC and platelet cha sang ya pu chen tuen tu wo ma ra yang me na nga gi ta pusing se ge ni ta nga gi je din de mang thawa na di gi kem be ya RBC ya pu chen se tu wo ma ra ni ni shamba di khan na nga gi ta autoimmune disease ni so ta subu nang lo la ya naza dinde spensashana lupus erythematosus leira ani ngozo di skin disease ta me kechi ta skin ngozo bakba gi ne shishi de and dichibu mayin ba ni supu gi ta yela chajang lugo yin ba ne changma la ta kyun shugo ra di nanglo la ngozo supu susu gi ta auto antibody la chamba antibody chi sudu chamba la di antibody di ngoni china ngozo gi chilo gi ta naza khari suyu wa ne di la jing tuwe gi university ora di ma chungwa che ngozo ngara supu nanglo gi antibody gi supu susu nanglo gi cell nanglo la jing che ani naza mangbu chi sogore di la autoimmune disease lan shugora ani iwa di khala na ta di nanglo la ngozo gi ta aplastic anemia ani kisi yo na ani treatment ji gira odi khala na yang mena blood transfusion che re yang mena ani bone marrow transplantation che ba shi saba treatment ke yo mare ra aplastic anemia di ni yang RBC chipo mai ba di nanglo la ni WBC da platelet chata ani ngazu bone marrow gi swetu mare and dilani inge thone pancytopenia leire ani RBC da WBC platelet chaza nyunga chawa na dila pancytopenia leire shei ani niwa di ini megaloblastic anemia ta megaloblastic anemia la sambala dinalo la ngazu gi ta RBC di red blood cell di size ani chimbu chawra ani nam kin donga ta red blood cell gi in shape di biconcave chigre ra ani megaloblastic anemia nawla ni RBC gi ani ta ngazu gi shape di ani loga ji chai ra ani khashi chimbu chai da ji du sambala ani blood vessels nanglo du sambai ne re ani kunjo nanglo la ta fluid body fluid na ani RBC di ani ke gi nyenga chimbo yo rupture chai gi RBC membrane din zo ta ngozu gi RBC gi pakpa ji gyora membrane di odi flexible medu sambala ani rupture chi chocho inde chine ni ngozu la ya anemia di chungo re shwe da ani di ta megaloblastic anemia di ni swinge ni main ani ngozu ta causes sum yo ra tango di atrophy of ani stomach mucosa atrophy of stomach mucosa la sambala ani ngozu gi ta chogo nanglo la ani ngozu gi mucosa nanglo la ani atrophy gland yodra gland dinzo gi ni ngozu la ta hormone de tongo re hormone dinzo tyenje hormone dinzo gi ni ngozu subu nanglo la ani vitamin B12 da folic acid di absorption la ropa chigo ra ani atrophy nanglo la ni khachigo na gland dinzo chola to chani B12 da folic acid di yakbu chini absorb chi tuo mare chogo nanglo la ani
niwadi khalana ni tang azugi gastric tang azugi chogo gi surgery dinde chiwaina ani pena chashana mixe gi ta stomach cancer yimbaina neba sunangula ni tang azugi gastrectomy leida ani stomach gaji ni tang surgery chidu chambala ani chogo di chaga tewata yamena total chogo chazang tembaina ani total gastrectomy edi chiwaina azugi ani subunanglola B12 the folic acid di yakbuchine absorb chitu marra ani sumba dikhalan intestinal screw leide di in small intestine nanglo la chungore ani small intestine nanglo la ani ngozo gieta mucous small intestine nanglo la ani mucosa din zo thola do che ani di gi kembe ani B12 the folic acid din zo absorb yabu maja du sambala ani ngozo subu nanglo la B12 the folic acid deficiency cha che ani megaloblastic anemia la di chungore shwe ani pernicious anemia the pernicious anemia di ani dinanglo lai ngozo chikya re ni B12 vitamin B12 deficiency cha de yora ani pernicious anemia khora ani ngozo gi megaloblastic anemia gi cause cha de re the pernicious anemia di chungwaina ngozo supo nanglo la megaloblastic anemia di chungre shwora ani dinanglo la ta pernicious anemia nanglo la ngozo khalana supo nanglo la ani intrinsic factor la yora ani di ngozo gi khalana intrinsic factor dinyamdola ngozugi vitamin B12 di ni bain chache and supu nanglola ni vitamin B12 di absorb chawore ani intrinsic factor deficiency chawaina ngozu pernicious anemia na yanga yure di dinyamdola ni ngozugi ta thogo nanglola ni gland dinzo ani mewa chawaina di gikembe ani vitamin B12 di absorb yakbu chawo marra tachitang zugi ani RBC the red blood cell di ni maturation ko ini yakbuchi ni develop chaila ani ngazo B12 di khajus korna 1 to 3 microgram porra ani ngara jutta supu nanglo la ani B12 di storage chisa nyarsa di liver re ani shempa chimba re ani shempa ngazo gi ta organ mangbo jigyura ta odi thangma chi waina subu khunjo gi ta ngazo subu nanglo sa shagyo di ni kyaja ta chiptong smang ayura ngazo ta RBC swele ni RBC kurang ta develop chaya gi ni ta ngazo la khogo di 1 to 3 microgram ma shi yomara vitamin B12 ini ngazo subu nanglo la ni sa shagyo di 1000 times ta dile ni kyaja chiptong smang ayura inte indi chambala ta pernicious anemia di khadu ta ngazo nei na khisi vitamin B12 deficiency yamela ta ngozu absorption di machane ani low sum shis to ena shine ne ngozu la ani naza dige ni neda dinzu dungi re shwe ani folic acid deficiency chungai ne digi ya ngozu megaloblastic anemia di sogorra di ani folic acid the B12 ni ka ani RBC kura ani mature chala develop ya ko chala di ni ga gore shera the folic acid di mangsha ngozu gi ni che da shindo ani ngazu sha nanglo la di folic acid di ya bu yura ani kisi the folic acid di ani khadu nyung thai la na ya ngazu thangingen ni shisung ra da B12 deficiency nangshi and kisi ngazu ta small intestine nanglo la ya absorption mucosa din zo thola doina di ki ben ngazu folic acid di absorb yakbu macha du zambala ni megaloblastic anemia di chawore shwe ani ta hemolytic anemia thada causes chik ngazu ta anemia di ani chik ewa chesa chik di hemolytic anemia la niura hemolytic anemia la chamba di ni khaluna ngazu gi RBC di ta rangshi gi ta mangbo jik cha dore destroy cha dore RBC di ni ngazu RBC korang gi pakpa di ta medu chamba la ni ngazu blood vessels na jo ai bai ni RBC na ni ngazu body fluid jo ai na RBC di ke cheni ngazuta subu nanglo la ani hemoglobin di takta ani tema to ache di kembe ya hemolytic anemia le de chungor ra ani di ni ta swinge hemolytic anemia di ani nangmi ta susu nangmi nanglo la kisi naza di yo ai na susu la ya di naza de gwe ginga ya hereditary re yang mena acquired ta chilo gi kengi chene ni ngazo hemolytic anemia na ginga ya re shwenra the hemolytic anemia now I know RBC gi swagi tuju di nyung chawore chidani swagi tuju di ni average di 120 days ra ni hemolytic anemia nang la RBC di ta pemasi mangbo chola dogora ni tuju tunju nang la RBC mangbo chola dogora shira ani ta hemolytic anemia swingi naza ni main ni ngazo ta
sum yura zo sum dikhalana hereditary spherocytosis sickle cell anemia ramena erythroblastosis fetalis lani di sum di ini hemolytic anemia swingi gi ta naza ta nyanga chishi sum di ini di sum di reshui hereditary spherocytosis la zambala di ini susu nangmi ta regular yo ai na di naza di chungai gi nyanga yura ni hereditary spherocytosis la zambala ngazo gi ni RBC di khai chawala na RBC di ni biconcave shape in the zambala ani di naza di nawla RBC di sphere shape chawore gogo do chawora inte chadu zambala RBC membrane di zo ani flexible level cha ani membrane di zo kyo chadu zambala ani RBC di gyopo chola joyada gyopo rapche chaya gi nyanga yura and di ni lo chunju ta ngazo bu chwa ta ya mena bu chunju longa ma ta bin na di ni na za di ni azu gi ta na za che jung ta na ni bu chunju na lo la di nyanga chaya yura ani mi gemba na lo la nyanga chunga yure shera ta di na lo la ni men ta ge chi she ta zo gi tak chen na za tak chen khari yura na jaundice ta ani spleen di enlarge spleen di chembo shera ta jaundice the spleen chembo chai gi kyumje zo dikhal na mazo gi ta hereditary spherocytosis nangola RBC pe mangbo thola dodu zambala ani hemoglobin di tha nangola leora hemoglobin di ini the breakdown chadu zambala heme da globin da ni breakdown chawora ani heme di nangola ani iron ure ani heme nangola shamba bilirubin yura ni bilirubin di nganzo ta supu nangola extracellular fluid nangola bilirubin mang thawaina and jaundice di chungore ani spleen nangola ni nganzo RBC chatang spleen nangola ani destruction chai tu zambala RBC destruction chai mang tha je ani spleen du zo chembo chawore shi ani ta niwa dikhalana sickle cell anemia and di nangole ta di be ani di nangole RBC di mangbo pe thola togorra ani di khalana ngazo gi hemoglobin di abnormal chagore ani ngara so ta normal ta ni chilo chhe baina hemoglobin di HbA hemoglobin lan lai rera di ani HbA hemoglobin nanglola ani ngazo ta hemoglobin khora ta structure nanglola ani chain ni re alpha chain ni da beta chain ni yura ani thanda ngazo gi sickle cell anemia nanglola khajira na beta chain di nanglola defect na ta kyo di defect chigura ondi khalala beta cell nanglola yure shura ani beta chain di nanglola kisi ani ngazo ta protein sequence mangbo jigura ani glutamic acid la jigure ondi sabla ani valine gi ani glutamic acid sabla valine di leche ani ngazo gi beta globin chain la ani gyuwa jithe che di gi kimbe ani sickle cell anemia di chungora gyundo ngazo gi ngazo hemoglobin di HbA hemoglobin re ani sickle cell oina HbS hemoglobin chairera the sickle cell anemia ding ta ya autosomal recessive and autosomal dominant line yura ani autosomal recessive chagore sickle cell anemia di tinde indu sambala ngajugi beta chain ni ga nanglo la kisi ni defect di kyondi yo ina ni shini ngazu sickle cell anemia la yura shemba ni ya beta cell chik nanglo la kyo yo che chik di kisi normal imbaina dilani ngazu sickle cell trait leire di ani sickle cell anemia member che ani so any trade in the supply carrier chadi reshinda ani ta thanda ngajo ta sickle cell anemia yo aina ani kisi ta suzu supernal oxygen nyong thawa da indi chawa na ni ngajo gi RBC di ni sickle shape la chair sora nang shi ni RBC gi shape di tinde chadu jambala ani RBC di ni blood vessels nang lo do aine de ani rupture cha chu thola do cho indi chadu jambala indi gi kembe ani ngajo anemia di chungbo re shi and sickle cell anemia nang lo la pe ni ngajo thanda ngajo ni shi na hereditary spherocytosis nang shi and sickle cell anemia nang lo la ni jaundice ta ni spleen du soma ya chero chaire shi ani sumba dikhalena erythroblastosis fetalis ta di ani ngajo kisi ama di ani pu ama kisi pregnant himbaina ani suso ta RH blood group di RH negative himba che ani kisi pu di RH positive himbaina ni ngajo ta pu thangbo ki du sambala kangi kethi marra kisi pu di RH positive himbaina pu ki du sambala ni pu di RH positive blood di ama nyamdo ama gi blood da je che ani ama di gi blood ama blood di RH negative hindu sambala ani RH negative blood di ani RH positive blood che doni antibody chikton gorra antibody tun sambala ani chi sota majo ta next pregnancy la ani antibody din jogi ani pu di RBC nanglola ani
doje ani khonzo gi RBC de attack chugore ani RBC ani rupture cha da inde yang pu nanglo la ya di the anemia chunga da di de yung gore and di la erythroblastosis fetalis la gore ani ta shamba ni ta iron deficiency anemia ta thanda ngara ju kya ga imba ine de ta zamling chila ta wa na ani anemia ta mangshu ji khalina iron deficiency anemia de cha de ra ani common sa shu di ani ta kyajang ngap chu anemia ta yewa mangbu yewa nanglo ni ani kyajang ngap chu di ani iron deficiency anemia de cha de ra ani di iron deficiency anemia la ni ngazu ki ani ta khurang ni yeah the in mild moderate severe any shirang thalul pe ta jada thalul pe any yeah sum la che mild moderate severe any mild la example la kisi ta hemoglobin d 10 to 11.9 gram per deciliter in a mild anemia lindra moderate anemia na 7 to 9.9 gram per deciliter any kisi ta severe imbaina ni less than 7 gram per deciliter chadira any iron deficiency anemia di swing khajin chungol na yamena azu supuna lola iron gi gogo di manga chagore yamena ni iron loss ta iron di pe mango chola dogor shilo loss mango pe chagore yamena azu iron di absorb yakbu cha supu gi yakbu jitu wo mara absorption di yakbu chungto wo mari di gi gembe ani iron deficiency anemia le di chungore ta thanda iron demand di khadu in tanga jo supuna lola iron gogo di khadu manga chaila na khisi pu ni chinju imba re ani shwenge zo imba re kunzu nanglo la ta ngazu subu di yarge jo di subu chalong che gi tu ju indu ani iron in mangbu ko ra odi gi kimbe ani demand ta ngazu subu kogo mang thane ani yamena odi gi kimbe ani iron deficiency di chagora ani niwa di ani pregnancy ani ama di ani phume di khisi suso ta thogo na pu yo aina ani delepe ani pu la kogo yu sambala iron di ani kogo ma do sambal di gi kimbe iron deficiency anemia chugora sumba di erythropoietin therapy la sambal manju da subona la khisi RBC nyung thawaina erythropoietin therapy di ma chilo ni khap gya da indi yora ani khisi erythropoietin di chawaina di hormone di gi khachugola na ma subona la RBC di ma swechugora ta ma swechuwaina di lepe ani mo iron di ma khodu ni iron demand ma chache and di gi kimbe ni iron deficiency anemia di chungora niwa deni majuta iron deficiency di khachin chungol na subu nanglo la ta loss di mang thane chilo la ta ngaju iron di ma wasted mangbu chadu sambal di ki kem be ani ngajula iron deficiency anemia chungore di nanglo la ani khanda na chronic blood loss la sambala khurung po ta subu nanglo la ani tha ni loss chane bleeding din chune pencha shana ngaju ki ani hepatitis B patient in binary any kuzu nanglola khashi nanglola any esophageal bleed rectal bleed in chidu sambal kuba nanglola any tha thya ta any khashi nang chokba nanglo tha thya den de chung de gore any ya mazu ki any stomach cancer any chogo jene gi any neba din de in bina kuzu nanglola any kundu bleeding mang po cha chen di gi kembe ya iron deficiency anemia de chung gore any pumeji gi bina ngazu ta dawa takbar shi da chele du sambala any mazu ta thamong go thundu samba di gi kembe ani iron deficiency de chung gore acute blood loss la sambala ngazu ta thanda any ngazu ta mara jo kyendo chung ni motor accident show ai bai ne re tangba cha lakba cha ju the blood loss cha bi sambala di kembe ya iron deficiency anemia chung si re shura ani ang khasin awla blood donation chiwai na ni sujusta subu gi tha di mi simbal ti du sambal tha di mango ji loss chai yora di kembe iron deficiency anemia chung gore ani sumba di iron deficiency and thanda ngazu gi absorption di taktam haja kimbe any iron deficiency anemia chungora di any gechi shu di ngazu da stomach da cancer ngazu gi thogo dine gi neba ji yim baina khunanglo la ta ngazu khashi stomach be ngazu thogo di changma tyen shagora total gastrectomy odi chidu sampala ani ngazu iron gi absorption di takta ma chung we kimbe any iron deficiency anemia chungore shera ani ta thana ngazu iron deficiency anemia di ni khandis ni ta ngazu gi treatment di ni khandis chure shuaina ni kisi ta patient di ni patient ngazu gi ta iron deficiency anemia ji gyo na patient di gi ni takje lepe we ni ngazu gi treatment ta gore shuera ani
kisita mild da moderate din zo yimbai na ngazu gi ni oral therapy ni ngazu gi iron tablet che di gi gyu che ni ngazu gi ni iron di ni absorption da khari ni subu nang lo iron manga da di cha du ra severe yimbai na ta ngazu gi ni blood transfusion di cha du ra ani iron di nyam to la ni ngazu gi ni vitamin C di te gore kyun du ni vitamin C gi kha chola na ngazu subu nang lo la iron absorption di gyo tang go ra odi gi chine ni ngazu gi ni iron deficiency anemia yo na iron tablet nyam to la ni vitamin C tablet de be ke chimbu cha du ra ni shemba ni iron deficiency anemia yo na ni ngazu gi ni neba de la inji mi ji ni khalas ngazu ta ngara zu khoba chemba ina ngazu ngara zu khalas abi sambala kyundini khala nyam de cha tung da dinde gi komshi chuk chimbo yo ra ni ngara zu ta chisen rang lo la iron deficiency anemia chungye gi khoba gyunje chik di khala na khala sei si gi nyam to la cha tung du sambala ni cha nang lo la ngazu gi phosphate phytate calcium ta cha da homa din zo nang dinde yu and di gi gen be iron de absorb yakum ha cha che ani iron deficiency anemia de chungbo ra indi indo ani kisita iron deficiency anemia gi ni neba ji yin bai na kunzo nang lo la cha din zo nyu nyu tong ya da kisi tong ai na khala nyam do ma dong ro chi de la de pe ki chum bu tong do tang zo iron deficiency anemia nang lo la ani sign and symptom thang shu ani parallel yu ra ni ma zo big di ani kau cha ya ma na chun do kyun du ni ma zo ta ma wu yu sam ba ti en yung dra da ya ma na kau thung ga ra ani ma zo gi se mo du zo ani tanda tuma nang shi ani bad label do cha se mo du zo gwa ti ra ani kha sur du zo la ma thye odi cha wo ri shen ra and did the nyam to le ya u yang si sa da thang gyok bu che da ji yu re ni ngazu gi muscle ta subu gi ni muscle re ni tang ba zo yang si na ya da ni cha go ra ta da ngazu gi ni kha gi su la ma thun bai na di la ngazu gi chilosis la ide ani se mo din zo leble cha wa da ni tuma nang shi cha wa na di la ko ile ni ke le ra ani nam kin do su su ta dize che tu yu na ani kisi ta iron deficiency anemia cha wa na 리제제 마도야 된데 딱 교부 탕치야 된데 중국에 쉬. 딱 셴바디타 jaundice la du zambala ma jo gi subu nang lo la ani ngara jo da subu pakpa imbai ne de mi gi jo imbai ne de tongpa din se wo cha da dila ni jaundice la ni shu wo la ni jaundice chunga dikhal na ma jo subu nang lo la ani bilirubin pigment ta bilirubin di ma tha na ni jaundice la shu go re ta jaundice chunga gi gimje jo dikhal na hemolytic anemia gi chine re cha wo ra hemolytic anemia nalola mazu gita RBC de ni rupture chadu zambala ni hemoglobin di blood nalola ni heme blood breakdown cha ni heme nalol ni bilirubin di mount cha cha and di gi gem bang azol jaundice chugorra ani ta thanda mazu gi jaundice nalola ya unconjugated the conjugated la logo yura unconjugated la zambala ni mazu ta jaundice conjugated la zambala mazu gi ani bilirubin di ni mazu liver nalol do cha and khurzo pi nalol conjugation chua da di indila conjugated la wala unconjugated la sambala liver khona na dogo mare blood nanglo la ni ozugi ni him di in the doche ni di ni bilirubin na convert chawa na di unconjugated bilirubin na ni shogora ta ozugi ni normal ta mazu supu nanglo la ni ta plasma nanglo la ni bilirubin gi ni concentration di khachu na 0.5 mg per deciliter ani ngazu ta subo ta mig da ni tongba de seo khadu chaila na kisi ani bilirubin level di ani kyaja sums ta normal level le kyaja sums mang thawai na di kem be ani ngazo ani papa de jo re ani mig jo ani tongba de jo ani seo shagi ani tam jaundice de jo tongo ra di kisi ni ngazo gi level di ni more than 3 times the normal kisi normal le ani kyaja sums mang yo na ni di jaundice de ngazo present chiri shera ani di khajula na more than 1.5 milligram per deciliter kisi ani kyaja chik sa nga le mang yo na di gi kembe ni ngazu subu na tongba sewu cha da jinzo yonggo re shwe
the jaundice cause chinge any main the cause ni ra chik dikhalna hemolytic jaundice se ni wa the obstructive jaundice the hemolytic the thanda the jaundice chuya gi kyunki mang che the hemolytic jaundice cha de ra hemolytic jaundice la zambala tinge ni nga zu gi the hemolytic anemia gi wala ni nga zu gi ani hereditary spherocytosis re ani sickle cell anemia re erythroblastosis fetalis tinzo nanglo la nga zu gi rbc di kyopo chola do che ani ta him di ni directly ta nga zu tha na la tyen che ani him di bilirubin la talwa chi che di gi kem be ani nga zu jaundice chongol ra ni wa the obstructive jaundice la zambala ni ta liver nanglo hola la obstruction chumdu zambala ta nga zu liver gi ni conjugation chima do di gi kem be ani obstructive jaundice lan chungor re ani ta thanda nga zu gi hemolytic the obstructive jaundice paru la nga zu gi the difference khal la na ta thanda nga zu hemolytic im bana liver nang la jogo mara in the samba hemolytic jaundice nang la unconjugated bilirubin di mango chago re ani obstructive jaundice nang la nga zu gi ani conjugation ti chago ra ani di nang la ani conjugated bilirubin di mang chago re she next ta di chela ni ngozu gi ta WBC da dewe ni nya na za khari yo beti gol shera and di nanglo la ni ni re leukopenia la ji da leukocytosis la ji gi ra leukopenia la samba na ngozu gi WBC level di nyu ma cha go re ni di kong du shu na shi ni ngozu WBC normal ni WBC khazo ko na 4000 to 11000 per millimeter cube and kisi ni WBC di 4000 le nyung wa yo na and di la leukopenia le ni shukore ni di ni khachil na nga zo bone marrow gi ni WBC di ta ta chi tyen thu go mara in and kisi WBC di nyung thawai na su bunang lo infection ni manga chungwa da din de yure shen di kha ni ta thanda nga zo gi kisi WBC di nyung tha je ni ni mai ni nang lo la ni khala ni ma thwen ulcer chue da ni nga zo ta intestine da din zo nang lo ma chue da ni respiratory ni infection child that today you're running thadu nga zo gi tilani treatment machi waina ni nga zo gi severe respiratory infection child da ni patient di ni tong dre gi nyanga di yore shen ani niwa di ni leukocytosis la zambala leukocytosis la ta nga zo gi WBC level di ni 11000 de manga chawa na normal level de manga chawa na di la leukocytosis la gorra thanda leukocytosis na la ke che chi khala na leukemia di cha di re leukemia la zambala nga zo gi cancer ra di na la ni ta thanda WBC di bat mang tha che ta mango pe so re and di ni cancerous mutate the cancer gi kem be WBC di mango pe produce chu go ra and di la ni leukemia la go re ani leukemia de khadu cha go la kesi WBC di more than any 50000 per millimeter cube ani leukemia na go la ani WBC di ani 50000 le manga yure shera and di na go la ni ta thanda WBC di cha abnormal re normal che yo ma sa ma abnormal re ra di na go la ni yewa ni lymphocytic da myelocytic leukemia lan yura chemba ni leukemia da leukocytosis parula kheba khari yur shuaina leukemia nalola ngazu gi WBC di more than 50000 himbaina ngazu leukemia shuore leukocytosis la sambala khisi WBC di more than 11000 himbaina ani leukemia nalola ngazu WBC ta tengyo dinjo chasang abnormal ra ini leukocytosis nalola ani WBC tengyo din chasang normal ratio WBC gi thanga di manga duwa mashi chemba WBC gi ani number de le lega chida imbaine changma chikpa chikya re normal ratio leukocytosis nalola ani ta kisi leukemia di chungwaina ta di ngozu gi WBC gi cancer ji gindu zambala ani cancer di ni subo ta sasang la spread chira ini indi zambala ani di bone imba ngozu gi rugola spread chi de hamena ni ta rugola spread chi zambala bone cancer swe nyenga yude ni rugo de su ge da ani fracture chai nyenga chimbo yura ani di ani leukemia gi kembe ani ngozu la ta subo nanglo la infection shuk chimbo di ni chungwa gi nyenga yura ani leukemia di ni ta dinanglo la ngozu gi bone marrow nanglo la ani defect ji chungsi de ndi gi kimbe yang ngozu le anemia de yongsi ra ani anemia de be bat ko severe anemia chunga sa ani
bleeding ta ngazo gi WBC du so abnormal che and di kimbenia bleeding ta bleeding che gi ni tendency di manga do re shwera and din awlo la ni ngazo gi normal ta subu nanglo la protein da ta tissue du cha da ni me a cha da din de gi nyanga chungo re shwe lu gi me nanglo la the platelet disorder the platelet the deveya na za khadi yume ti ko shwera platelet ani kisi nyung tawaina thrombocytopenia leire ani mang tawaina thrombocytosis leira ani ngazo gi ta platelet gi lega kechi she dikhalna ngazo gi supana ni tha loss ni bleeding disturb change do na ngazo gi platelet di phiju ra ani kisi platelet nyung tawaina subuta blood loss mongbo shai nyanga yude shwera ani blood ani ngazo gi blood loss tawaina ani ngazo ta chilo ni subu chilo la ya ngazo gi ta mare ni chinji 둥기 돌아 둥기래 마고 chinji 둥기 다 어디라니 야 ngazugi yewa logo chera ani petike papura ani ecchymosis lani yure kisita ngazu bleeding spot di ni 3 mm le nyunga yumbaina dilanga zo petike le yura and kisi 3 mm le manga yuna and dilanga zo gi purpura le re ani ecchymosis de khadul ni kisi ani the bleeding ngazo spot di ni 1 centimeter le manga yumbaina dilanga zo ecchymosis lani sugar ratio ga ani the ngazo gi ani bleeding time the clotting time ani bleeding time la sabra ngazo ta ni 가주스다 bleeding 가주스 치 normal ngazo bleeding ta chi ngazo ta tha ngazo kisi nugen de chungwa na ni bleeding de normal 가주스 중기 유메 딜라니 ngazo bleeding time de